General Godfrey Niyombare atunguye isi, atunguye abantu. Navuga ngo mu mateka y'isi Niyombare nyuma y'imyaka 10 atagaragara, atavuga. Wese urabyumva utubwira, utunguye benshi ku mugaragaro, ibidafite ishusho ibihaye ishusho, icyo wanditse kirasohoye. Ese urabyumva ute? Tubwire. Nje kukureka ukomeze iyi video, koko harimo ibintu abantu bavuga bakongeraho n'ibindi, hakibazwa ngo ese General Godfrey Niyombare nyuma y'uko abantu bari kuvuga ngo Makenga yashyizwe ku iberi, we bamushyira imugongo. Nyuma y'uko General Godfrey Niyombare bavugaga ko apfuye atageze i Kanani mu gihugu cy'isezerano. Nyuma y'uko General Godfrey Niyombare bivugwa ko afunzwe, apfuye. Nyuma y'uko General Godfrey Niyombare agerageje gutera kudeta ikarata igapfu, uyu munsi yakongera kubura umutwe akazuka akaba agiye guhabwa igihugu. Godfrey Niyombare ni umuntu watesheje umutwe Sebarundi na n'ubu, bituma guverinoma ya Neva ya Gitega ifunga imipaka yose hagati y'u Rwanda n'u Burundi ndetse na Kongo. General Niyombare yateye ubwoba Burundi, koko nta yindi mbohe Uburundi busaba, nta yindi mbohe Burundi buvuga iteje akaga atari General Niyombare. Niyombare abantu bataziho ubuhanga cyane nka Dorofe, bataziho ubuhanga cyane, nyine abantu ntibamuzi muri biriya bya kudeta, batazi nka Reverien Ndikuriyo utaragaragaye cyane. Bivugwa ko bamwe bavuga bati yabaga Kenya, abandi South Africa, abandi Uganda, abandi Rwanda, inzego izo arizo zose zaramurondeye zikamubura. Uyu munsi mukongera kubona isura ya Niyombare, mukongera kumva ijwi rya Niyombare, mukongera kumva Niyombare arimo aganiriza itangazamakuru, mukongera kumva Niyombare ahagaze mu mwanya wo kubwira abarundi ngo ngiye kuba umuyobozi w'inzibacyuho, ngiye kuba Dawidi. Bundi Niyombare imbaraga zimushyigikiye barabifatira rimwe na Noro Kivu na Side Kivu, barabanza Burundi biriya babe babidepoje, birakorerwa rimwe. Niyombare niyihe mission yumugaruye mu kazi, niyihe vision afitiye abarundi? Niyombare bamwe banamuvuyeho, baragenda barasinzira baraceceka. Ndaje nkure ko komeze video. Niyombare abantu baragenda barayicara baratekereza kugeza ubwo abantu bavuga bati Niyombare koko afite gahunda. Ese Niyombare arigaba cyangwa hari umugabo? Ese Niyombare koko agiye kubohora Uburundi bwa Murundi na Murundi kazi, cyangwa dutegereje Mesiya? Ese Uburundi burabohorwa n'igisoda cyangwa burabohorwa na Bibiliya n'amasengesho? Ese birafatanya? Ese Uburundi buri mu biganza byande? Kandi Uburundi bugeza ahatemba? Kandi Uburundi bugezaho umuntu wese abufataho ijambo? Bugezaho umuntu wese abureba uko yifuza n'uko agomba n'uko ashaka? Burundi. Rero iyi ni video y'amateka, ugiye gukurikira bidasanzwe kandi yenda bibatunguye kuri Niyombare. Ubundi ntabwo naherukaga no kuvuga kuri uyu General Niyombare mu itangazamakuru ntanavugwa cyane, koko nawe ubwe ntavuga kandi ni muzima. Ahubwo umuntu wese yibaza General Godfrey Niyombare habari abahe, asumira he, akora iki, ari gupanga iki, yinyegeje he, ahishwe nande, ninde umurinda, aba mu kihe gihugu? Koko uyu Niyombare abantu ntibamuzi, ariko ndamukubwira Niyombare. Ese Niyombare kuba muzi no kubamumenye, abamuziho akantu gatoya,
koko agiye kuba perezida ayobora Uburundi. Ni inkuru y'amateka hagati ya perezida na Godfrey Niyombare, videwo idasanzwe mugiye gukurikira, ikiganiro kidasanzwe. Navuga ngo mu isi hose bwa mbere cyangwa se bwa nyuma nibwo bwa mbere hagaragaye ikiyago kidasanzwe hagati ya Godfrey Niyombare na perezida. Nkiraho uyu Godfrey Niyombare ni Umurundi wagerageje gutera kudeta 2015 irarata cyangwa se irapfuba, ndetse barabizi ko Godfrey yahise ahunga, abandi babafatira mu buterere. Jye niho narindi, ntawe mbaza nta nuwo ndangisha, niho narindi. Uyu Godfrey Niyombare benshi baravuze ngo yarafunzwe, ntangiriye hano baravugaga ngo yahungiye mu Rwanda. Nyuma yaho baza bavuga ngo Godfrey Niyombare ngo yagiriye ishyari Sultani Makenga, ngo niwe wari guhabwa igihugu bwa mbere, ngo none Sultani Makenga niwe ugifite, cyangwa se niwe uri guhabwa, niwe uri kwiberi. Ngo ntabwo Godfrey Niyombare bashoboye kuzirikana amasezerano, ibiganiro, ikiyago, ngo niwe wari kuza imbere. None ubu rero ngo uri kwiberi ni Makenga. Ngo Godfrey Niyombare bazamufasha ari uko ibya Makenga bikemutse. Noneho ibyo ni ibivugwa nyine. Bandi bati Godfrey Niyombare afungishijwe ijisho, arafunze, ari mu mpimba. Bandi bati Godfrey Niyombare ari muri Kenya, ntabwo ari mu Rwanda. Abandi batari mu Rwanda, abandi batari Canada, abandi bataho hose aba yarafashwe yibereye Uganda. Abandi bati Uganda ntabwo abategetsi bakunda kujya kuba mu gihugu cya Uganda, ahubwo baba bari muri Kenya, South Africa. Donc hari byinshi byagiye bivugwa kuri uyu General Godfrey Niyombare. Godfrey Niyombare abarundi benshi bamugiye inyuma, baramukurikira, bamubona nk'umuntu ushobora kubakiza intwaro cyangwa ingoma ya CNDD-FDD. Uyu General Godfrey Niyombare ni umwe mu banyepolitike utari usanzwe mu Burundi, koko yari akomeye. Mwibatisime yabyaranye na Nkurunziza abana muri bimwe byo mu ishengero mu babatisime byitwa nyine kubyara umwana wa naka muri batisime. Saro zabo zirasa, urumva bari amashuti ku rwego rudasanzwe. Uyu Niyombare rero yaje kubavamo. Bamwe bavuga ko umugore wa Niyombare ari we waba yarumviye Amerika akacengezamo umugabo wiwe gutembagaza ubutegetsi cyangwa se kubwigaranzura. Bikavugwa ko atigeze agarura, cyangwa se we ubwiwe atari witangirije umushinga wa kudeta, atari ubwe wawuhagurukije, ahubwo yaba yarabifashijwemo n'umupfasoni wiwe, bityo bakategura umushinga ukibirira ko nturesisinge cyangwa ntucemo. Bikavugwa ko iyo Niyombare aba ayoboye Burundi uyu munsi, aba yarabaye nk'ufasha M23 kurebera cyangwa se ubwigenge bwa Nord Kivu na Sud Kivu. Niyombare yari gutanga ingabo zifasha Sultani Makenga, kuko niwe wari wahawe iberi bwa mbere. Birarata. Ibyo ndi kukubwira, ndagira ngo ukurikire video dutangiranye neza, uze kumviriza noneho iyo biva n'iyo bijya. Ntabwo byari ibyo napanze, si ibyo navuze, ahubwo ni ibyavuzwe ubwo mba ndi kugusobanurira umuntu hano kugira ngo uze kumenya icyo twashatse kuvuga. Koko Niyombare we ubwiwe n'akanwa ke n'ubujenerali bwe n'amaboko ye n'amaguru yiwe abiri, ni ubwe wavuze ngo Perezida Nkurunziza intwaro yica, intwaro irobanura. Donc yavuze amagambo menshi agaya ubutegetsi bwa Nkurunziza umuhisi. Uyu Godfrey Niyombare biravugwa ko yashinze umutwe we ubwe utari Red Tabara. Uyu mutwe abafatanyabikorwa ba Niyombare barabyanga,
ari ibyo by'umutwe yashinze, ari ibya Red Tabara, bikavugwa ko iyo mitwe uko ari ibiri ivugwa, harimo Red Tabara n'uyu mutwe wundi wahoze ari uwa Niyombare ku gatwe ke, yose ko nta n'umwe akirongoye cyangwa akiyoboye, ko yose yayatswe. Niyombare biravugwa ko mu mwaka w'ibihumbi 2015 ari guhabwa igihugu. Urumva haciyemo imyaka hafi 9 irenga kami 10 uko Niyombare ntawe uzirengera. Uyu munsi Niyombare yagaragaye he, yabonetse he, ari kuboneka ati? Niyombare aherereye, Niyombare ari General Godfrey Niyombare umaze igihe tagaragara mu itangazamakuru, tagaragara mu nyandiko, ndetse bivugwa ko uyu General Godfrey Niyombare na Kabila baba hamwe, baba bari kumwe, bavugana, bagendana. Ibyo byose bakavuga ko udirija abo bagabo bombi uko ari babiri ari u Rwanda, cyangwa se ubayoboye ari u Rwanda. Ni ibivugwa, ntabwo urumva si sembana nabo, Imana idutabare. Uyu munsi rero Niyombare nawe yagaragaye, yumvikanye we ubwiwe, ashyigikiwe n'amaboko akomeye, avuga ko agomba kubohora Uburundi. Ni inkuru namenye jewe intunguye, kuko urumva n'uwakubwira ibya Niyombare kenshi na kenshi ntiwanabyitaho, kuko Niyombare urumva imyaka 9 yavuze muri 3 ya mbere, ahubwo se ho ni nkumu yavuze agihunga, ubundi ahita ntawamenye irengero. Godfrey Niyombare wongeye kugaruka mu ruhando mpuzamahanga kuri social media atangaza igihugu. Noneho hakibazwa ngo none se barabanza Repubulika ya Nord Kivu na Sud Kivu bayiha ubwigenge, babone gufatanya gushyiraho Burundi, nabwo babuha ubwigenge. Ese barabanza i Burundi, Nord Kivu izikurikiye? Ese birakorwa byombi? Kuko uyu Niyombare mu kiganiro cye abafatanyabikorwa be n'abaterankunga be bari kuyaga, bari kuganira uko babohora Uburundi. Ubundi se Godfrey Niyombare niwe Dawidi, cyangwa ni umusirikare ushobora gukoreshwa ariko igihugu kikaba kizayoborwa na Dawidi? Ubundi se General Godfrey Niyombare muri CNDD-FDD azayobora imyaka ingahe? Azaza mu nzibacyuho, ayobora igihe kingana gute? Kandi mu bantu bahangayikishije neva byatumye imipaka bayifungana n'ubu ni Godfrey Niyombare. Nta wundi muntu watumye Evariste Ndayishimiye afunga Akanyaru, afunga Ruhwa, afunga Gatumba, afunga Nemba, Gasenyi nyine, arafunga Akanyaru. Iyo mipaka yose kugira ngo bayugare intandaro cyangwa se foromo, uyu General Godfrey Niyombare niwe nyirabayazana ukugira ngo iyi mipaka yugarwe. No kuvuga ngo rero ni umuntu uteye ubwoba Evariste Ndayishimiye, kandi akaba Ndayishimiye wavuga ko ari u Rwanda rumubitse ruri kumutegura hamwe na Red Tabara ngo batembagaze cyabahirike inzego z'u Burundi. Ndetse neva akavuga ko Niyombare atarafatwa imipaka ntizigera ifungurwa. Niyombare akagaragara we uyu General Godfrey Niyombare, abarundi bamwe bamaze kubimenya baramwiteguye, abandi bamufitiye icyizere, ariko bamwe bakavuga bati kuva ari kumwe n'u Rwanda, u Rwanda kenshi na kenshi rukora ibintu neza. Ni ibivugwa kuva Godfrey Niyombare, koko nyine inkuru nziza Ndayishimiye ni wamamaje cyane ko ari u Rwanda rumufasha, rumushyigikiye, bityo abantu bamugirira icyizere, confiance, baramwumva, basa n'abamwemeye n'abamugiye inyuma cyane. Ntabwo ari we, ahubwo nuko babona imbaraga zaba zimushyigikiye. Ariko si u Rwanda rubivuga,
ahubwo ni ababivuga nyine bavuga bati Niyombare abamushyigikiye naba. Rero njye ntarandiriye, mu by'ukuri hari abantu bategereje General Godfrey Niyombare. Ukuri ngufitiye, Niyombare agiye kugaragara, agiye kuboneka, ntafunze, ntiyapfuye. Niyombare nta bihugu bya kure arimo, ari muri Afurika. General Godfrey Niyombare nta mutima mubi wundi, ntarwaye, nta bitera arimo. Niyombare, ijambo sorejeho nasubiramo, gahunda ni ya yindi, gusa sinzi niba yayobora umwaka, niba ari amezi, ariko Niyombare niba ari uri buyobora inzibacyuho, niba ari we uri bubene umwe mu bayobozi bari buyobora igihugu cy'u Burundi akaba arimo Kamasiju, ariko Niyombare mu mwitege ku makuru narose, nashyikiriye, nemeye, nizeye, niboneye, nahawe. Niyombare mu mwitege, yagarutse. Koko nta muntu wagirana ikiganiro n'umukuru w'igihugu ngo birangire ari ibintu biri aho bidafite iyo biva n'iyo. Hari imikino, hari ibintu bitabaho mu ruhando rwa politike no mu ruhando. Noneho Ndayishimiye agiye kubira icyuya, abiri ibyunzwa, abiri yashu, kubera ko uyu mugabo agarutse mu mukino no muri match ya politike. Simpamya ko biri bumworohere Evariste Ndayishimiye mu matora, ari kuvuga ngo ashaka kujyamo, uretse ko ntayahari nta nazaba. 2026 ngira ngo bagiye gushyuha, bakimara kumva ijwi rya Niyombare, bakimara kubona video ya Niyombare, bakimara kubona Niyombare, kuko benshi bari no kuvuga batesa asate, ubu yabaye inzobe cyane, yabaye igikara cyane. Niyombare ubu ngubu se noneho afite irihe jambo, ageze kucyagereye kuki? Abantu benshi rero bafite amatsiko no kwibaza ibya General Godfrey Niyombare. Muraje mubibone, niho muzahita muvuga uti kumbi Imbabazi TV gatata amakuru iba yafite gatata. Ariko muzahita muvuga ko arayo FPR yampaye, ntago muzemera ko umuntu ubwiwe abona amakuru bitarindiye ngo guverinoma niyatanga, kuko nge ntago ndi umujournaliste. Leta iha amakuru, hari abanyamakuru bahabwa kopi y'ibyinjiye n'ibyasohotse, sindi muri abo. Ngende umuhanuzi, ndi Prophète General Marita, ariko ibyo nkubwira birorere, bitegereze, mu kanya nk'isasura biraba. Umukristo uzabona uhindurwa n'ibihe, agahindurwa na viziyo, agahindurwa n'amafaranga, agahindurwa n'isura, agahindurwa n'abantu. Umukristo uhindurwa n'umubiri, umukristo uhindurwa na shetani, umukristo uhindurwa n'amafaranga, ntabwo aba yarubatswe ku rutare. Kandi ibintu byishe abantu, binarimbuye abantu, ni ukutazirikana uko bahamagawe. Umuntu yahamagawe atambara pocket down, aza aho bafungira umukandara. Ubu ngubu muri korari ntabwo abantu batinya kwambara pocket, ku ruhimbi ntabwo abapasiteri batinya kwambara pocket. Ubukunguzi, amahano, ishyano, kizira gihagaze kuri aritari, ahera tupfukama tugasaba data ikigongwe, imbabazi. Twakijijwe abamama yambara mugondi, inyuma agashyiraho ishirijipo, agashyiraho ijipo, agashyiraho igikwembe, akajya mu nzu y'Imana. Hajya ubwo ntabaporoteje amaso y'abagabo basengana bene se basaza be. Ubu noneho icyakurikiye n'ikiri kwibonekeza ni igikwembe n'isuve cyangwa kora, kajya mu rusengero. Umuyaga wahuha, yakicara mu buryo bumubangamiye cyangwa bumutunguye, cyangwa n'umwana atwaye yakurura igikwembe, wowe ukareba hiya. Ni ukuvuga ngo viziyo yazanye imyenda iri viziyo. Viziyo izana umutima w'amafaranga menshi. Abantu bashaka imodoka, koko mbere nta wari uzi imodoka, nta wari uzi inzu, nta wari uzi. Ubu abantu bose ibintu byose bamaze kubimenya, bazi telefone zigezweho, byamva he ndajya he. Abakristo
byamaze kwicanga no kwivanga, byamaze kuba urukungu rwivanze n'amasaka, kugeza ubwo saha izi ntawe ugishobora gukotorora. Amarangamutima ye ngo yahuze na Kristo, kubera ko aho abantu bageze hehe? Aho abantu bageze ahantu Satani cyangwa se shitani cyangwa se dayimoni, abagabo yabajyanye muri pocket down, abagore bajyana muri korana mini no kwambara ubusa mu buryo butandukanye, abashumbi bajyana mu mahera, ubu barakunze amafaranga kuruta ikindi gihe icyo ari cyo cyose cyabayeho. Koko buno ni nipe ni kupe, n'amasengesho ni ukuyishyura ukabara n'amajambo yavuzwe, indome zose ukazigura ubundi ugahabwa umugisha. Ubu abapasiteri bari gutunga za hokobuteri, amaje pirive, amabarabasi, amavewiti, urumva aho isi igeze. Bari kuba mu nzu igeretse 3 cyangwa 4. Noneho ibyo si bibi kubibamo, kuko ibyuzuye isi n'ibiyutuye ni ibya data, sinanabirwanyije. Umwimbu turi gutanga mu ishengero, umwimbu amaboko yacu ari guha Kristo, umwimbu intambwe zacu ziri kugabura, ibyo nibyo bita bizana amosozi. Turakabaho nyine, ufite barabasi uwo bayiguriye sava, ufite vewiti sava, ufite taxeri sava, ugenda ku ipikipiki sava, ugenda ku igare no probleme. Mugabo umwimbu, kuko inkoko nziza itari n'inkoko zisanzwe, ntabwo mu rusengero ntawe ujyana ziriya nkoko z'intuburana, bajyana inkoko z'ikirundi cyangwa z'ikinyarwanda. Ntawe ujyana y'akabenzi, babaga inka cyangwa impene. Nta muntu ujyana y'ibintu bya feke. Mugabo twebwe Imana ibyo byose irabikora, ikabiduha, ikabyuzuza, ikabirema. Ariko twebwe biriho ngo yahinze urutoki yizera ko ruzera ibitoki, ngo ariko rwera indibo. Biriho ngo nicuza icyatumye ndema abantu. Bizanana he? Bituruka he? Habari. Ibintu navuga bidasanzwe nuko abakristo bavuye mu byizero, dutwawe na viziyo, dutwawe na mwemu yera, dutwawe n'umubiri cyangwa tuyobowe na mwemu yera, tuyobowe n'amahera cyangwa tuyobowe n'ijambo ry'Imana, tuyobowe na politike cyangwa tuyobowe na siyase z'umwuka. Kama sijuwe Mungu atuhurumye. Ubw'iterambere abandi riri kwiruka muri siyasa, abantu bagahingura gukora ibigendajuru, abantu bagahingura ibintu bitandukanye bagomba gukora kandi bidasanzwe, twebwe ntako nabari iby'umwuka. Mu Rwanda bararushaho kubaka ibitaro by'abasazi, kandi ijambo ry'Imana rikiza ryirukana abadayimoni. Izina rya Yesu ryirukana abadayimoni, ariko ibitaro n'ibigo bishinzwe gufasha abantu mu mutwe, nta gihugu kidafite ibyo bigo. Mumbwira abapasitoro, niba mu gihugu hari abapasitoro bagera ku 1000 cyangwa 5,000, hari nk'igihugu gifite abapasitoro nk'ibihumbi 8 by'abapasitoro, ariko hakaba ikigo cy'abasazi. Izina rya Yesu riracyarimo, rirakirukana abazimu n'abazimukazi. Izina rya Yesu turacyarikoresha mu butware, cyangwa natwe turi gukubitirwa ku mazi mama yavomye, none gukubitirwa ku mazi nyoko yavomye. Cyangwa natwe byaraheze nyine, turi goyigoyi, turinyiganza tugasanga nta mavuta. Cyangwa natwe byamaze kuba grave, birangira twisanze nka Samusoni nta maso tugifite y'intebe, kubera ko buno hari ibintu bitari gukotororwa. Abakristo nukuri badasamaye, batarangaye abakristo. None
niba mu rusengero nta mwanya ugihari wo guhimbaza Imana, umwanya w'ijambo ry'Imana ugenda bawugabanya, niba abantu batacyuzura umwuka wera mu rusengero, hasigaye iki kugira ngo inzambi ivuge abantu ahubwo amahirwe dufite ni uko Uburundi bugiye kwinjira yenda muri Kanani kangura igatangira, yenda Imana ikabivugurura igatanguza bundi bushya. Harimo abantu nyine bagiye guhona, abandi bagahwera ntibabashe gushyika no kubona ubwami bw'Imana. S'il-vous-plaît, hatagize igikorwa, buno ninde uhagarara muri misiyoni ya Ntahangwa agahanura hajya ku ruhimbi? Ni ijambo ry'Imana gusa, nabwo murivuge mu bwenge. Ninde uhagarara mu Ruvumera cyangwa Nyakabiga cyangwa Kayogora cyangwa Ikiremba? Ninde uhagarara Nyarugenge, ADPR Nyarugenge, ADPR Muhoza, ADPR Gasyata, ADPR Cyahafi? Ninde muntu uri guhagarara ku ruhimbi akavuga ati umwuka w'Imana ari kuvuga ngo, cyangwa Imana yambariye, cyangwa naraye ngize inzozi? Reka da! Ubu dutwawe na siyanse nabwo yubatse mu mahera. Ubu ibintu biri kuva mu mwuka bijya mu mubiri. Nuticungera urisanga nawe uri hehe? Mu mubiri. Ngo umuntu utuye mu mubiri araruhije, imvugo ivuye mu mubiri ni ukwifuza k'uyu mubiri, biva mu muntu bikamubata kandi akumva ntacyo bimutwaye, nyuma byamara kumugaruka akibuka ko yari ari mu mubiri. Imvugo ivuye mu mubiri. Uwo ni umuntu witwa Gonzague waririmbye iyo ndirimbo, ariko na Bibiliya yibuje umubiri avuga ngo umubiri ni ubusa uzabora. Ewe wa mubiri we, ewe wa mubiri we, icyama nazatandukana nawe neza. Uyu mubiri niwe ukuruye ako kaga kose. Bamwe barangariye mu mahera, abandi barangariye mu myambarire, abandi barangariye muri politiki, abandi basamariye mu bukene, isi iri kubakurura, abandi baragwaye ntibagifite ibitekerezo Satani yarabamize. Cunga neza urebe ko Yesu aravuze ngo nzagaruka, kwizera ko kiri mu mwana w'umuntu. Reba neza uko uhagaze, hagarara neza mu izamu ryawe, raba wihweze witegereze. Nusanga ugirwaho n'urubanza ukebuke wihane uce bugufi. Uragije Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Imana yo mu ijuru, Data wa twese, aguhe amavuta yo gutsinda no kunesha kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.